Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas primamo jednu divnu kremastu čorbu sa ćurećim mesom, okruglicama i povrćem. Dosta je ukusna i jako liči na begovu čorbu. Ako volite begovu čorbu i ovu ćete sigurno. Treba će nam otprilike 500 grama purećeg mesa, možete koristiti batak ili zabatak što više volite. Odvojite otprilike 50 grama mesa, od njih ćemo praviti kuglice. Ostatak mesa zajedno sa kosti i sa kožicom stavit ćemo poslije da se kuha. Ovo meso malo isjeckajte na kockice, njega ćemo samljeti. Ostavite sa strane, treba nam korijen peršuna, jedna mrkva, stabljika celera, 2 mlada luka i malo peršuna koje ćemo poslije dodati. Jedna mala kašičica bibera u zrnu i jedna mala kašičica soli. U otprilike 2,5 litra vode dodajte sve ove sastojke. Ja kuham u pretisloncu od momenta kad proključa neki 15 minuta i ovo bude gotovo. Vi prilagodite vrijeme kuhanja vašoj šerpi. Meso ćemo samljeti u sjecku. Odvojite sve one male sitne žilice koje su unutra, pa meso opet vratite u blender. Treba će nam jedna kriška hljeba. Odvojite koricu, koristit ćemo samo sredinu. Možete da koristite ili svježi ili stari hljeb, nije bitno. Potopit ćemo ga mlijekom, 1 do 2 kašike mlijeka u zavisnosti od toga koliko je bio suh hljeb. Pritišćite ovako dok se ova kriška hljeba ne natopi mlijekom. I hljeb ćemo staviti u blender. Dodat ćemo pola narendane kocke za supu, pileće. Možete koristiti ili vegetu ili suš, šta više volite. 1 čeno narendanog bijelog luka i samo ćemo ovo još kratko sjediniti. Treba da dobijete ovako finu gustu masu. Od nje ćemo oblikovati kuglice. Nemojte da mislite da ima previše posla, brzo ćete ovo završiti. Treba vam malo brašna, pospite 1 tanjir, uzimajte malo smjese da vam ove kuglice budu otprilike veličine skuhane leblebije. Eto, to bi bilo neki najpribližnija veličina. Stavite na dlan, malo pospite brašnom i oblikujte kuglice. Dok se supa kuha, vi ćete ovo završiti. Sve ih oblikujte, pospite sa malo brašna i ostavite sa strane dok se meso i povrće ne skuhaju. Supu procijedite kroz sito, tečnost ostavite sa strane. Od povrća ću uzeti samo mrkvu, malo je izgnječite viljuškom, pa je možete vratiti ponovo u ovaj temeljac koji smo napravili. 2 kašike sitno sjeckanog peršunovog lista. Stavite na vatru, dodajte 1,5 kocku za supu pileću. Kad smjesa počne da ključa, razmutite 2 velike kašike brašna sa 50 ml vrhnja za kuhanje, dodajte 2 kašike supe, izmiješajte, vratite unutra, ostavite na tihoj vatri da ovo ključa dok mi ne ispečemo kuglice. Kuglice budu jako brzo gotove, na vrelom ulju, malo mrdajte tavu ovako dok one ne dobiju lijepu rumenu boju sa svih strana. Male su, brzo budu gotove. Nemojte samo da vam izgore pošto su obložene brašnom, da ne bi poslije bilo gorko. Kuglice ćemo vratiti unutra, dodat ćemo još malo bibera u prahu i nekoliko listića svježe nane. Vratite i meso koje ste skinuli sa kosti. Probajte, ako treba da dosolite, dosolite.
Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ova čorba svidjela. Ako jeste, podijelite je sa svojim prijateljima, pretplatite se na moj YouTube kanal. Nakon što se pretplatite, ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, stisnite malo zvonce u donjem desnom uglu. Hvala vam puno na podršci koju mi pružate, mnogo mi znači. I do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.